نرى مالكن يمكن أستن باراج ما بعدين ميجرام جديد أمور كان كراج ما كان كنا نلات ديجي جوجن وجن نيوكا كناسن كوكين كوبلارين كنا بانون كنورو 9 تي في بكشوا ملاجكين أتيك جوج مش قادر شوف كودان بكل شجع كان رأي وش كاويل ك بارغزال شجع نعري وش كجوبا جندانا بانلين كجن قاسمه كمان لرورة كيدو برانش أولاد كجا بكون ديال شو رأي وجنا لين كنا قاسمه شد كمنن كنا ما تتيك قاد Prophet AD chagat ti shop ka kudang bakal chaganang rewe ka juba ko baka wogwar teda luakos de mishwale Stone International Church. Stone International Church ajan luakos de wudi shwale Prophet AD yo. And wale shanka waro ka pay jogron kinadaro jandang rungwan ajan dan ban leran ban jeling ajan. Ade jogno jen nyuak nasin ko kien ko rajan bialing kajan la rame Rany mudongde kon dia lera kon la lera long katin kon tin baro lat ka gwasan be ngai kon no ken gokten kon tilat ka ngwani chicken lanit let la let kos nel bandi kule linke ngu mi shi prophet edi shagad shub ka kudang bakel shaka wannan are we dien bakan nan are we shi juba titipin lo akos den bandi chulinkel kan gara ti shop ka kudang bakel do barana shagu ki jeshi menen yana maga ture gara kudang bakel ti shanang re wucin wini pegden di alwa shop ke kina dara wa wanyam ana ban do barana ni shaka nang re wucin mi ke jaban je shulin kel ke ta dan len mwana rodin ke jab konlin shala no shigok mishwali ad wut mi shang ni juba milagok jen chagar shu kudang bakel chaga kanrai wisha ka Northern Bargazal State wujani ka shaka nangre wish ka juba lo akos de Mishali Stone International Church lebeje ka ron kina daro ide bangwan ka ladana chalat ke je re wisha ka kautum ajani bulo akos de bane bagara toba ka gwar ka do banana che char ke je no Prophet Peter Ayuel Deng Mishal Peter AD jane gat wood Mishal ke ATB Joshua jen shagat chanang re wisha kejuba karon kindaro jendang rungwana me korela pyro jen nang kare wishone engok AD take a god shop ke kinero titte re wish tiche to ko gore titte pin shoy kede Stone International Church jenen goga me la na la ka deliver ngai kone o kan go kais ni dialon kon lat ko ngwani lel ka roti kan ka lonki kan ga power you know chimenen yen ma gwas me chaman dit me chawi de kap la wi do ataba ko wo ga ji ka pi me jidu ba hanjen to video to ngwan te ka tente bana nywa kel ga gwasen be na mo kel en go Peter AD go kel ka go tela rach ka tok mishaling ki mishal ke tang suk telat ken go right ken ka kos ki ka tukti cha kam ka right ken ka kos ka ja chala do kan gat ti ka gat tel shi man ken ala ken korpan tanken waje ka wisha je ka wishare chala do to kume bargazal te ka tetten na mo ke te ga ngaitin ko ka gwase da ne wacha je te shi man gan ja ju ko no guge di jin ke prophet di der gat ko der ka go ajane request ki misha cholka je netin kona la shi manigan ja gar to cha chu kan ko baga to ka mu gora kan gar to ka gar tiane lungun ken ngot ka kwa ana mo kel mudongoro ba del tiet ko ken go ga ti ka je la kan ga wiya to ka gwasen be la kana to ga dunu ko kore ba wiaring di talong chit ka gar ti ka gar tiane ti fish ka mu kan garden konti chicken glass goskel and wood ame milago ka shola roda iya gat Nigerian ki gog TB Joshua e shilu ko korgwa se payo tigen ge turu kel kan jen gog taban TB Joshua and TB Joshua pointe jen gog mi go ka shiga ba kadin kon leda ngai ke jen gog mala were we ki jubala kan right ka self ke mi yadi ko korgwa te dan ngai ke je ke jen rone dan ne pai kor pai to ga je ko ron kin daro wido wel joko ko kin daro wel ngwan chela do te ko kor mi ba ke ka bana gwa se dan ne shi self ke mi yadi ke ne da re ma chaten shi ga ge dan che to shwa be ken no tele kor mi shanek eno
ana mo shwagu jeno ya kach kaje ko telemishe shalat kajan chaje mo yotu ngwana longa self care ma yadit ko gui self care no dong de self care wi kwa point den tv Joshua changa tek de kana je kan ka gwase dani liwa ko ko ka mi che liwa te ka tung mon lung te joje no jena wa gu kasha ke kana te shaitan ke shi shaitan kanok anu da me we tela o shi ku me gwistin ka jan ku gana ti beti je ka long baglat ka kor gwasen be ko kan go kanji te ka gor kan ka ne ti sha kep shaitan let shaitan chikan lan let nan la let ko ngai kon me to ka Porpen Mackenzie ka gwase dan jen ramkel kaneten konten shorodian no ka go ke profeni jen re we ka kinya jeneri shop ka kudang ro woni am chegana ata me jare ite jen ala lo akos de chala do lebe je ka ron kina daro wi de kel kaga kora ka jaron kina daro wi de jandang ro de che ben to gon wo jeneri shop ka kudaro chegana anamo shimo gwa ka kan go gati chagwan wo go de kan ngar ka tegne ni tikwish kamu kon Mackenzie ka kor gwase dan meche mi je to gon wo jen bajalar no wo shi ko da jogo no ba tegmis ni bajalat mecha tegmis ni mecha jalat to ko en Mackenzie fonde ne ri shoko kudaro ka je shuga tesnen ko telekon mu pondien ke shi noi pondien chejen ke energy danan tere pondien mun ku pondien le pis ne ri kudaro shuka yedien chojen ka Kenya shwa wudu mo chwaje kep kan wudo dien kon let kan ritual care ke nasan kon te right ka tang la tango kon ne ke fake profit ene mentame mu ate shi kuma sa Sudan mishe duomo gwa mishe je kan garti bete ka rwanti shurian lulung ka gwasan be ti bukon ka linga kwidien ko ne ate shi kan goro kan tek mis kan shaitan ka tin kon tin la kan ka anname akel mu don goro ba gushe gwa go ka te shi kan pal no konyal pal kan shaitan ga da ti gorken tien magwalon re kuma ka sa Sudan amma da sa Sudan de kan charm gwa kan ka kwi gana ti a shan na mala da jen wo gware ka run ken mot ka kwalon run ken dong de gat ke dong de ta run jok run wan a wonyam ka kan dial ka yang men ke ga da tiene de kan wan tel mi shikan ngat mu ga pis ka do mi shawda lot na me nyo da gwan wo ba te grik ti brodian lat ka gwasan be kan ga da ti kan dial gorken tien marong de kuma da mugwa darje kan ki kwidian kan go ga ti shikan lana to go lat kan ti chorian lot da gwayano de kuma sa Sudan da mun rumnu jan lon ka kwidian kan go kanjiti da kan lat ngai kon go te ga tun walet kan let kan deliverance lo wo kan shaitan pointing out wo kan yeti je pointing out kana mo are kela nanan kwalu bi tam ka kan go kanjiti te ga go tun wan lon lat ka ti chorian lot te prophet Michal ka prophet Lukawo teten ti prophet Bushir teten kan prophet ni tika prophet did long to lat ka tishorian lot let kan kasni ko ba ko gor she kamene yan man tama kan ga dialati ti ko kan muti te wanang re wi ka juba ko wa ka gor she tama pek den chup kan kina dara wonya kate alo tiang chim gu yan de yan ne ore lwakos tiang kan re lwakos de yan nen kan wanda nan wan ka kan ka video kel makan yo ka ye kel ngwasame ka na me video kene dialati la wira la pada ka kanyin baje pat ko je deliverance ke pala ka kwidian ado badian medera no pal ka gari tieni na me ngi ko run bete ka tan walong ti chiro den bulot ko je na lat ke prophet ni ka jan gwasme ano gora gat cheje dungno mate ko mate kwije me ci jen ce kule la guk ke prophet ke choro de ram ke le gat tv Joshua ngai kon tv Joshua den ngone chala kene tigen dial gor kan duo mo gwam ba ka wikeje ko mo te sha ka le de gwa kan ga da tiendi ti birek be shub ka gwasen be shang mo ka ga jani mo shi ka ga nwari dung no jen wa ka ga stand to goal shi ka jang karodien aname agenda na de kon gwish shi ngwe no kan ga ti ka ga da tieni long an wala shang ka waro ka pa de ron kin daro jen dang ron wan gore jin bi jo gwar pin kamanda lat ka Stone International Church ko kuje gwasan danan kimen buto ko kor gwasan be kene ce la kana to ko gwatot bat kerun be ko yarik to buto ajela dan de ko linga jen gwasan me goron o jen bitin nyoka nasun ko kien ka chuje paru jen o jen bi subscribe button bi jo twan ko belarin ko ba non ka Nwar Online TV bi ko shamala jege
jenda andi ko jen gwasame biat kaman